Selanjutnya adalah pembacaan soal Naftail. Dalam hal ini langsung dipimpin oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah saksi akan dikatakan fi sururina ila yaumiddin wa antum surana wa taftah alaina. Pada terakhir bagi kalian untuk diri kita masing-masing, mudah-mudahan kita dengan sehat dari Allah Subhanahu wa taala, kemurahan rezeki, mudah-mudahan orang tua kita baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال فإن الله تعالى أحل النكاح ونذر إليه وحرم السفاح ووعد عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sederhana yang kawin dengan kita rupiah. Jangan jadi semangat deh. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Johan, aku nikahkan kamu dari anak ke Nur Hayati. Kamu dari anak Nur Hasanah Maskari Multiperugia.
anak dan Nur Hasanah mas kawin 5 juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan Haryanto, aku nikahkan kamu dari anak dan Nur Hasanah mas kawin 5 juta rupiah. Aku terima nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Johan, aku nikahkan kamu dari anak Nur Hasanah mas kawin 5 juta rupiah. Aku terima nikah. Nur Hasanah mas kawin 5 juta rupiah dibayarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Johan Haryanto, aku nikahkan kamu dari anak Nur Hasanah mas kawin 5 juta rupiah. Aku terima nikah. Nur Hasanah mas kawin 5 juta rupiah. Tadi jamaah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Johan Haryanto, aku nikahkan kamu dari anak Nur Hasanah mas kawin 5 juta rupiah. Aku terima nikah Nur Hasanah mas kawin 5 juta rupiah. Berada pada rapat terakhir. Terima kasih.